Minn nhar it-tnejn li ġej sitt għalliem u mitejn LSA ġdid se jkunu qed jaħdmu fost aktar minn 56,000 student li se jkunu fuq il-bankijiet tal-iskola. Dan ifisser li aktar minn 9,600 edukatur se jkunu qed jiżviluppaw it-tfal fis-sistema edukattiva. Fl-iskejjel tal-istat, indipendenti u tal-knisja se jkun hemm aktar minn 9,000 tifel u tifla li jinsabu fil-livell ta' kindergarten. Dan fil-waqt li fil-primarja Minn Nhar It-Tnejn se jkun hemm ftit aktar minn 26,000 tifel u tifla u fis-sekondarja kważi 21,000 persuna oħra. Fi-stqarrija il-Ministeru tal-Edukazzjoni spjega li n-numru ta' studenti ġodda li fir-raba' sena se jgawdu mill-iskema One Tablet per Child matul din is-sena skolastika huwa ta' 4,432. Ma' dawn hemm ftit aktar minn 4,000 tablet ieħor li tqassam is-sena l-oħra. Sa dan it-tant il-Ministeru għall-Edukazzjoni ħabbar ukoll li apparti li żdied ir-riżors uman fil-klassijiet, żdiedu wkoll il-ħaddiema amministrattivi fih dan il-kulleġġi. Dan bilan li x-xogħol amministrattiv ikun aktar ċentralizzat biex l-għalliema jkollhom aktar ħin biex jiffukaw fuq it-tagħlim.